Hello guys, so bahito may narok kakhayo narok jotono ka hamtang na hanay channel katal phai kan ke subscribe khaye olos le khana di haike title tei thumbnail nonggo samak na tini video tamung nai haike tini ni video ongkha sini upcoming music video ni update dok haike upcoming music video ni update ni clip sok narok beskang nongoi manai haike video no pule ne hoite pai thak jara nai tongdi pani puri chana ke mano khatmano shadere shatano lana ke pen bora pen अरे चले जा अरे चले जा haike bayarok sini te kaisa music video ni clips beskang ori diwana haike obopo norok nukoi menai dakti no ani bagi kebang mano koboreng ikul palia ani bagi kebang mano koboreng ikul palia ono mana ni haike bayarok kakhayo norok mo upcoming music video rok belai no nai thokana hene kakhayo norok mo no saja khana hene haike oborok phainai dakti no haike kaisa music video phainai SK Tiprasa production YouTube channel haike te kaisa music video dakti no phaitang na hingka jekro phayo ang apro update khlai dei dona haike video no puilani hoite pai thak jora nai toma bage bele bele ka hambai haike bayarok ke bano Instagram te Facebook rok ko follow khaina mo chung ngai Instagram te Facebook ni link rok description ro tonga hambai jotono haino hai next video malai fine jotono kaham kurung khetang bai so bye.